Almanbet. Жолго кирсе жолдошу, жоголор жерде колдошу, жоо качырса жолборсу. Кытай манжу калмактардын башын бириктирип сурап турган Эсенкан болуп, ага баш ийген дагы бир топ майдакандардын ичинде Соорондук эле. Соорондук 54 жашка жеткенче эркек бала көрбөй, туяксыз өтөмбү деп кападар жүргөндө зайыбы эгзер уул төрөйт. Бала төрөлгөндө 70 күнү күн жаап, жер титиреп турду. Бул тегин бала эмес деп Соорондук бирде сүйүнсө, биресе жүрөгү оозуна тыгылат. Акылмандардын кеңешчилерин, аксакал көксакалдарын жыйнап той берип, балага ат коюуну суранат. Тойго келгендердин баары түпөйүлдөнүп, ылайыктуу ат таба албай, дабдарып турганда кайдан жайдан бир дубана пайда болот. Аты Алманбет болсун дейт дубана. Айтылып калды деп Соорондук баш ийкеди. Беркилердин баары макул болду. Кийинки айтымда ошол барган дубана кыргыз экен дешет. Ошентип Алманбет деген ат алган бала 6 жашка жеткенче кан сарайында Аспиет Алпеч менен багылды. 6 жашка жеткен соң Алманбетти 6 баштуу ажыдардын сыйкыры деген окууга берет Соорондук. Көп балдар менен ал окууда Алманбет 6 жыл окуйт. Ошол кезде Алманбет менен кошо Каражойдун Шыпшайдары да окуйт. Ал Алманбеттен 3 ай артыгыраак окуп бүтөт. Ал окууда Кытайдын окумалдары, сыйкырчылары, аскер адистери, жайчылары, окуучуларын ар түркүн өнөргө адис кылып чыгарат. 6 жыл өтүп, Алманбет 12 жашка жеткенде атасынын колуна келет. Карып калган атасы уулуна кан тактысын берет. Ошентип Алманбет эл сурап калат. Атасынын сурагында турган Таңшаң түгүл Алманбет какан журтун да сурайт. Эл жерине кыдырып кол кошуунун текшерип улам бир шаарга барат. Барган жерде эле тургун калк колго түшкөн туткун болобу, ал болбосо өз ичинен болобу бир кишини желкелеп келип, Алманбеттин алдына муздамакчы болушат. Садага чапкан сыңары ошондой кандуу салтты болуптур. Адилет туума Алманбет садагага союлчуларды улам барган жеринде бошотуп кое берет. Осол экен мыйзамыңар, бу мыйзам жокко чыксын деп Алманбет жардык кылат. Жардыгы кан ичкич төбөлдөргө жакпайт, бирок калайык калк адилеттик сезип Алманбетке ыктайт. Алманбеттин мартабасы балант боло берет. Даңкы чөлкөмүнөн ашып түп Бейжиңдин элине, атүгүл жалпы Кытай манжу калмактарга тарайт. Алманбеттин кадыр баркы мынчалык көкөлөп баратканына Эсенкандын ичи таарыйт. Жашы Алманбет менен тең катар Коңурбай да чет Бейжиң менен түп Бейжиңдин ортосун сурап, эрдиги ашып ташып жоокердик даңкы көкөлөп турган чагы. Күндөрдүн бир күнүндө Алманбетке атасы Соорондук арызданып келди. Коңурбай калча көпкөн экен. Менин Канжайлак деген жайлоомду тартып алыптыр. Элин жайландырып салыптыр. Уул болсоң кайра алып бер. Алып бербесең калчанын колунан өлүп бер. Атасынын жемесинен мурунда Коңурбайдын зордугуна жини келди Алманбет. Табындагы кыл жейренди минип, тандалма кошуунун алып Коңурбайды беттеп жөнөп калды Алманбет. 6000 жайсаң, 1000 калдай Коңурбайдын ар дайым жанында жүргөн жөкөрү. Кечилдин каны эр калча демейки адатынан жанбай, жайсаңдарынын согуш өнөрүн тескеп турган чак экен. Жер дүйнө бүт кол алдында, алгаранын буту астында жаткандай толуп турган чак экен. Атасы Алооке Алатоодон сүрүлүп, Манастан качып келгенине каары кайнап, кек алышка камданып жаткан чак экен. 6000 жайсаңына тыяктагы чогулуп жаткан 6 сан кошунду согушка даярдашты тапшырып турган чак экен. Көөнү келсе Алманбетти да колу менен ала жүрүүнү ой кылып турган чак экен. Алманбет барып Коңурбайга салт каадасы боюнча ийилип учурашты. Коңурбай бийиктигин, кыйындыгын жайсаңдарынын көзүнчө көрсөткүсү келбеди. Ооз учунан алик алды. Алманбеттин тиштери кычырай түштү. Коң төрө, укчу сөзүмдү деди. Манастан кордук көрүп алып бизге зордук кылганың барбы? Манастан кордук көрүп алып бизге зордук кылгың барбы? Атамын Канжайлагын кайтаргын. Өз элиңди бил, өз жериңди бил. Алдына эч ким мынтип бет келип,
Тең ата сөз айтпаған Коңурбай жайсаңдарының көзүнчө намысына доо кеткендей көрдү. Кытай манжу калмактын баары меники. Кан жайлак эмес, сенин атаң дагы меники. Сен өзүң дагы меники, билсең, деп күпүлдөп кое берди. Сен кайдан чыкканга алыссың? Өлүгүңдү жүктөтүп Эсенканга тартуу кылып барбайынбы? Деп Алмамбетке октолду. Алмамбет жалтанып калчу эрбеле, каршысын айза сундуруп, беттешкен жерде чоң коңурду Алгаранын суурусуна чалкалата сайып өттү. Коңурбайдын жайсаңдары менен Алмамбеттин аскери кымгыт түшүп чабышып кирди. Алмамбет кайра кайрылып, Коңурбайды качырып киргенде ал такаат бере албай, Алгаранын оозун бура тартып суурусун салды. Кыл жээренди теминип, Алмамбет кууп берди. Карчытыңда канаты бар Алгара булуттуу көктүн астынан, муңдуу чөптүн үстүнөн караны кээде көрүнүп, кээде көрүнбөй закым болуп калчаны куткарып кетти. Эрөөлдөн эри качкан соң жайсаңдары туруштук бермекпи, чуркурап баары качты. Алмамбет Эсенкандын өзүнө бармак болду. Эсенкандын алдынан бир өтүп коюу туура. Бирок Алмамбеттен озунуп Эсенканга жетип барды Коңурбай. «Улуу ханым», деп арызданды Коңурбай. Соорондуктун арамы 12 жашында такка отура калып, адилдик кылмыш болуп элди колуна алып зор чыкты. Менин түп максатымы ойлобой кан жөткүрттү. Өдөктөн чыккан өрт жаман, өздөн чыккан жат жаман дейт буруттар. Ак сөз экен ойлосом, тиякта бурут деген жоо күчөп келатса, анын өртү жайылып кетелекте өчүрсөм деп мен жүрсөм, бул арам жолума жол тоболуп алды. Же атасынын айтканыбы, же өзүнүн арам оюбу, неси болсо дагы ниети бузук көрүнөт. Оюнда мени курутуп, өзүңүн тактыңа көз арткандай түрү бар. Коңурбайдын сөзүнө муюп отурган Эсенканга Алмамбет кечигип барды. «Ханым, Коңурбай деген заңгарың 6000 жайсаңын кутуртуп, карапайым элдин баарын ыйлатты. Зордугу күчөп элди басып алып жатыр. Жерди алып жатыр. Кечилдин канын кой дей турган жан жокпу?» Эсенкан 7 кыл өскөн эгин тырмап, тик карап жооп бербестен, андай-мындай дебестен, ордодон чыгып кетти. Алмамбет далдайып туруп калды. Түп бежинде Алмамбет дагы 7 күн жатты. Эсенкан кабыл албады. 7 күн өткөн соң, мында туруп нетейин, колум сыртта калды эле, Коңурбайдын 1000 сан кошуну коргулуп жүрбөсүн деп аттанып капкага бет алды. Ошондо алдынан айнектей болгон сулуу кыз чыкты. Бурала басып жакындап, «Аялдай туруңуз баатыр», деди жылаажындай үн менен. Жыпар бурап, кыргоолдой кулпурат. Ээрчиген нөкөрлөрү заат кылып басып өтө бергенде сулуу кыз Алмамбетке муну айтты. «Мен Эсенкандын кызы Бурулча. Баатыр, сизди сыртыңыздан угуп жүрөм. Азыр өзүңүздү көрүп турганым. 7 күн бекер жаттыңыз. Атам сиздин атаңызга алдыртан киши чаптырып, боёго канганча сизди жамандап салды. Атаңыз азыр сизди көрөйүн деген көзү жок. Кече кечинде атамын мындай сөзүн кулагым чалып калды. Жайлатып салсам болот эле, жаманатты ылаңкы сөзүн калбасын мойнумда. Ал арам өз атасынын колунан өлөт», деди. Муну укканда боюм үркүп, эртеден бери жолуңузду тосуп жүргөм. Бул жерде сизди согойбойт. Баатыр балар эл табыңыз, башкалкалар эр табыңыз. Өзүм деле эрмин деп бөөдө азапка калбаңыз. Көпкө топурак чача албайсыз. Мунун баарын мага эмне үчүн айтты дээрсиз? Озунуп оюн айтыш кыз балага кыйын иш. Ансы дагы айтайын, кеминде 7 жылы күйөрмүн, күдөрүм үзбөй жүрөрмүн. Кайыр кош, баатыр. Бурулча шарт бурулду да, кымча бели ийилип, жибек көйнөк шуудурап кыл чайбастан кете берди. Алмамбет көпкө турду оюн жей албай, кыздын сөзүнөн дагы өзү анын ичин уйгу-туйгу кылып кетти. Жоо көргөндө козголбогон жүрөгү оп колжуп туйлап, найзанын тилин көргөндө ирмелбеген көзү түшкө кирген перидей алыстап бараткан кыздын артынан жалдырай тиктеп талып кеткенде ирмелип турду. «Атаке», деди Алмамбет кайрылып келип түшкөндө. «Атаке, чыныңды айтчы. Уулуңан бир сөз күтпөй Эсенканыңдын тилине кирдиңби?» «Жаман арам», деп бакырды соорондук. «Кан жайлагымды кайрып бер деп жөнөтсөм, сен барып калчаны каңтара саясың, буруттун алатоосун кайра басып алып, элин тукум курут кылам деп калк намысын талашып, камданып жаткан Коңурбай менен аны айдактап отурган Эсенканга калың Кытай манжу калмакка жаңжал саласың.
Seni men oşentip beybaşlık kılıp gel dedim bele. Sen deydi el buzar deyit. El suragın dep taktıga mingizip koysa suraganыңдын orduna kınk debey jügünüp turgan karataman kalktı erkeletip menin töbeme çıkarasın. Munungdu ata bezerlik deyit. Men emes sen çınыңды ayt. Buzulsaң buzulganыңı ayt. Özüm jaylap salayın. Burkandın жазмышы bolsa tuyaksız ötörmün da düynödön. Buzulbasan kuturganыңı ayt da. Bu joluňan kaytkın. Koňurbay batırdın aldına kol koşurup түш. Janına jökör bolup ber. Atasынан mınday söz uqqan Almanbet, girpik kakpay, tün geçirip sanasынан san oydu ötkörüp, ары tolgonup, beri tolgonup, tаңgulan ök bolgonda, töşөгүнөн turup jo kiyimин giyindi. Jo jaragın elinde, bal çaykagan gımızdan gere jutup, jan jigitine kıl jerendi tokuttu. Mingdey jan jokörün tandabattantı. Uğa çıgalı. Zergip kettik dep koydu. Taң kaşkayıp atkanda Altaydı bagıt alıp jolgo çıktı. Erjigit aç bel kuu jonda ölör, je gorduk körsetköndörden kegin goop kayrılıp bir geler dep, içi ört menen jalım bolup ata enesinden el jerinden geçip ketip baratty. Göp uzatpay aldынан enesi egzer tosup çıktı. Kulunum, jalgız eleň uyadan uluktun kaldın karına, 60 tamırım zırkırap, janım sızdap tursa dağı, seni menen goştoşoyun dep tosup jüröm. Emi bul el saga el bolboyt, bul jer saga jer bolboyt. Koňurbaýdyň geçilderi akmalap aňdyp jüret dep ukdum. Sızdap turgan enesin soğrotup Almanbet aýtdy. Eneke, gülbagym ura bor boldu, Koňurbay başymy tepsedi. Koşundu mol alıp, çetbejim menen tüpbejindi koşa çabayın desem, atama sözüm ötbödü. Tiri bolsam bir gabarymdy bilgizermin, ölü bolsam ak sütüňdü geç, ene. Aňdyp jürgen tыңçı geçilder, Almanbetden attangan beylep, üýretip koygon gargasynyň kanatyna katpaýlap, Esen kanga uçurdu. Esen kan jeti sakalyn julgulap, ordoçularga bakırdı. Koňurbaýdy baş kılıp, Neskara, Joloy, Ilama, Börüköz batırlarını çakırdı. Arabızdan anık jo çıktı. Soronduktun aramsiydi gulu jön desem tuğulu eken, Altaydın belini aşırbay türü garmap gelgile. Öltürbey ölöse kılıp kıynap gelgile. Koldan çıkarıp jüberseňer, 5-6 jılдын ortasında anı bejiniňden görösüň, dep çaňırıp batırlaryny aýdady. Almanbet enesi menen goştoşup, Altaydy bagyttap uzatıp çykkan miň jökörü menen aýmagyndan alystap çıga bererde, aldartyn kamalagan kalın golgo gepdeldi. Neskaranyň golu betinen, Koňurbaýdyň golu artynan, Joloýdyň golu oň nuptasынан, Ilamanyň golu sol nuptasынан kamap, jylçyk koýboy çyrmap kalypdyr. Bel baýlagan begi jok, begi tügül atası gastaşıp turganda, Almanbetden aýlasy getdi. Karmaşpay jön ele gete albasyn görgende akırı başta bir ölüm dep, kayrattan başka argasy kalbady. Izgıç jebe geyipdenip miň jökörün şukşurulgan 3 burç kılıp özü eň aldyda jebe tili bolup, Neskaralyň goluna aýkyrıp naýza sundurup, itelgi tigen taanday jarp öttü. Almanbetke bet kelip karşı turalbay, Neskaranyň golu çuruçu düşüp jarla berdi. Almanbet jökörleri menen surulup çıga bergende, artynan guwalamyş bolgondorgo it uruşun salganda artynan gebez belbo, geň ötük geçildin kany Koňurbay algarany alkyntyp kuup kaldy. Ölsem tagy uşu seni jaylap goşa ala jataýyn dep Almanbettin jany gaşaýdy. Çawuşyp jatkan kalyň dododon çetke gaçymyş bolup, Koňurbaýdy eýendetip aldy dagy kaýrylyp naýza sundurdy. Bet kelip sayışpay kaçıp beriş, kalın golunun arasına azgırıp giriş Koňurbaýdyň adaty. Bul jolu da oşentdi. Bu sırrın bilip kalgan Almanbet koluna jetkençe sayıp kalsam eken dep, kıl jerenge gamçı saldı. Koluna gire bererde jetip barıp, Koňurbaýdy aýdalyga sayarda, tuğradan torube mingen bir batırı kaçırıp gelip, Koňurbaýdy börökö muştap ötkönü. Koňurbay at bort kolup, moýnun guçaktagan boýdan kolunun içine girip ketdi. Bu kim boldu eken dep karasa enesi egzer eken. Uuluma karam bolup berem dep, çaçın töbesine tüyüpdir, jo giyimin giyipdir, torubege minipdir. Anan aligintip Almanbet jetpe öksüp baratkanda kaptaldan gelip Koňurbaýga tiyipdir. Koňurbaýdyň golu batyryn saýdyryp alganga ardanyp,
Karına kalabızbı dep birese korkup Almanbetke alaman çabul koyuştu. Almanbet kolu miň jökör, Kıtay manju 6 san. Teňdeşe turgan joruk bu, kırçıldaşa sayıştı. Karsıldata çavuştu. Eki mürü dal bolup, eki kolu kılıç götür albay şal bolup, kıl jeýrendin eçki başı kızıl ala kan bolup, Almanbet dododon surulup çıkıp tokoydu aralay iz adaştırıp kayra gelip, başka bir döböden kıltıya göz saldı. İngir bolup kalgan gez, kanmaydan tınçıp sulagan ölüktür jatat. Duşman jayına getip can jökörlörünün azganaktay kalgany salbırap beri geletat. Almanbet nary beri dürbüs alıp enesin izdedi. Bir bordo torbeye jüret çılbırın süýrep, ot çalıp. Enesi gana. Teetigi jılgada 100 manju bir ölükti kaçırga artıp alıptır. Töppejinge bagyt alıp jönüp kalıptır. Almanbettin jüregi sezdi jamandykty. Nesi bolsa da göröýün dep, tıngıy düşkön kıl jeýrenge kam çurup, kıykırıp nayza sundurup 100 manjuny ыдыр ata guwdy. Kaçırga artkan ölük jüregi sezgendey enesinin sög eken. Almanbet at jalынан bir tutam julup alıp, kıçırata çaynap çoktoy gözü kızarıp, jaly gelgen belem enesinin ölügün esen kanga tartulap alıp barçı jaýsaňdardy, ulan birden kuup sayıp kaçkandan kalganın jaylap jüberdi da, enesini sögün kaçırdın üstünen alıp, boş kalgan attın bir önün erine bek taňyp, maydandan surulup çıktı. Jökörlörüne jetip tokoy aralay jürüp olturup, ortada bir aydın döböçö bar eken o şerge koydu. Melmil ertiş dayranın jegine jetdi Almanbet. Üýüz-büýüz jegi jaýyk apaýbet meltire bakkan kıl ertiş bir garasaň tunup turgan gölsümal, bir garasaň jıbıljy bakkan darya. Öýüzde kalyň el jüret. Ayılby dese üýü jok, jo çalış dese soguş jok. Kıyazy salbırın salyp aňulap jürgen töre myrzalar syýaktanat. Dürbü salıp karap turgan Almanbet oşol topnun içinen gögala argımak mingen bir kişinin başkalardan artıkça karanın gördü. Almırza Kazaktardan Aydarken degen hanının Gökçö degen törösü boluçu. Almanbet bağımda kanday aňulap jürgen gezele. Emnesi bolsa da teetigi erge barayın, Burkandın жазганын göröýün, kabul albay gastasta oşolordun golundan ölöýün. Dost-dosta jan kıyışpas dosu bolup bereyin dep, Almanbet giyişti üçkürünüp turup bezeri sapar joluna dep, bir boz beyni çaldırdı, ajıraş ayak kıldırdı, kuvançınan kapası arbın bolup oturdu. Melmilde bakkan daryany termilip tikteyt, oyu 10 tala, sanası san tala, 1000 jökörden 3'ten biri kalıptır. Almanbet kayır koş sözünü aytdı. Jigitler, öz elim maga el bolbodu, öz jerim maga jer bolbodu, öz atam maga ata bolbodu. Karalaşkan özenemen ayrıldım. Emi bul jerde turup neteyin, kay muratga jeteyin. Agörökçe towa kelçe suw geçet degendey, kangıgan jolga düşöyin. Ajal jetse ölörmün, ölböy tiri bolsam 7 jylda gaýrylyp bir gelermin. Esen kan menen koňurdy men oşonda görörmün. Bar müçösü gelişken bu kaysı batır boldu eken dep Kazaktar Almanbettin karanyny alystan görgende jardanıp karap duruştu. Eki çanaç üýletip, kıl jeýrendin eki karçytyna baylatyp, ertişti geçip ötken Almanbet eki çanaçty çeçip, jelin çıgaryp kanjygasyna baylap, aşyk bastan at minip tigi biýik jekten jardanıp karap turgan Kazaktardyň tobuna, ortada kögala argımakşan turgan Gökçöge tüz bardy. "Koma," dedi Kıtayça salam aytıp. "Ne deyt? Oýbay soruň durayın, bu Kıtay goý," dep bakyrdy bir Kazak. Almanbet burut dilinde bilçö. "Arıba batır," dedi Gökçönün teke maňdaýyna baryp. "Ay, solaýdy," dedi dagy bir Kazak. "Bar bol batır," dep ali galdy Gökçö. Batırlar tek suraşdy, jaý suraşdy. O bolu ürpöýüşi uçuraşkan nemeler, karkıttan gımız içken soň, sırlaryny aytyşyp bütken soň, tamaşa sözgö girişdi. Japakeç jan jökörlöri Kökçöni götere çalıp, kaljyň sözgö girişdi, katkırışa gülüşdi. Oşonu menen u toktody. Gökçö Almanbetdi atasy Aydarkandyn ordosuna alıp jönödü. Aydarkan aldırtan Almanbettin jaýyn bilip jürgen eken. Gökçöge de aytkan, Gökçö oşol üçün ertiş jektep aňulap, akmalap jol tosup jürmögü. Birok Almanbet menen jolukkanda alsyryn aytkan emes.
Gütünüp jatkan Aydarkan çabarman barar menen Almanbettin başın guttuktamakka Akboz bey çaldı. Aylındağı aksakal göksakaldardı çakırttı. Gelgen el Almanbetти başın kuttu olsun dep bata verip taradı. Aydarkan Almanbetти bala kılıp alayın dep öz ordusunda kaltırdı. Ağa Gökçö da makul boldu. Almanbet da makul boldu. Aradan 6 ay kış jaz öttü. Janadağı 1 ay öttü. Almanbet jatı oy kıldı. Mıntip dardayıp jata versem asker önörüm kayda. Soğuş demörüm kayda kalat. Aşka juk başka juk atıkpayım. Kazaktar jukarıp turgan gezeken 6 aydan nары Amur dayra boyundağı jaylooda jılkı semirip nık bolgonçak. Koңurbay menen Joloydun malı oşayakta jaylaçu. Aydarkan ataga aytayın, janıma kılıç şiltep ja tartkan, nayza sayıp aybalta çapkan mıktuulardan arbın bersin. Mel jegen jerge barıp jılkı tiyip keleyin. Jakırlangan elge bölüp bereyin. Almanbet oyun aytkanda Aydarkan daroo kup dedi. Былтыр жылкыбызды тип, малыбызды чаап, кордук кылган 6 айдын тыргооту менен манжук алмактар болду. Ошондон улам элим жукарып, алиге оңола албай келатыр. Барсаң барып кел балам. Кайтпай жүргөн кегимди алып бер балам. Almanbet жанына 90 жаангер алып, 6 айдан ашып Амур дарыянын оң жегин кыркып жүрдү. Мелтиреген кең жайык шалба чөбү белден сансыз жылкы жайылып жүргөнү 14 байдын мал экен, 30 миңче бар экен. Кечкиргиче Almanbet токойдо бөгүп жатты. Түн бир окун болгондо калың жылкыны оодар айдап, жапыра кууп алдыга салды. Калмактар ызычуу түштү. Чагала, көкөнө дешип чуркурап кууган калмактарды Almanbet жаангерлер менен кайрыла калып беттеше тосуп, аттарынан аңтара сала берген соң калганы да кууй албады. Алдынан тоскон буугун жок, артынан түшкөн куугун жок. 1 айдын жүзү болгондо чаңы көккө ызгыган дуу менен Айдаркандын айылына сан жеткис жылкы күтүрөп келди. Ата уулулап чакырып, жалчы жакырын калтырбай, Almanbet элдин баарын маарытты. Байларын ого бетер байытты. Көчөргө мингичи жокторун 2-3төн аттуу, бээлүү, тайлуу кылып жарытты. Ошентип Almanbet оозго алынып кетти. Gökçö буякта калды. Арызданганда Almanbetке келет, кошоматчысы дагы Almanbetке келет. Акы сураганы да Almanbet, кыйшык карап кычыраганы да Almanbet. Көрө албагандар көбөйдү. Арага бузуку кирди. Almanbettin айдап келгенин жеп семирген казактар ага да тойбоду. Алаштын арасынан чыр чыкса жалгыз Almanbet бүтүрчү болду. Тип келген жылкысын бекер бөлүп берчү болду. Биз бийлик кылып турганда бирөөнүн уурлугун кармасак 9да байыпка жыгып жечү элек. Адилеттик кылам деп Almanbet алыр рызкыбыздан айрыды деп Төрөзада, Бекзадалар чогулуп, бирин-бири көкүтүп, бирин-бири тукуруп, өзү айткан калпына өзү күүлөнүп алышты. Казакты Кудай урабы? Каңгып келген бир Кытай калкка бийлик кыларбы? Деди бири. Агайыниден чыр чыкса, алдап соолап жараштырып, айбын алып жечү элек, андан дагы куржала калдык, деди бири. Мурда андай чатакты Gökçö сендер өзүң баскыла деп койчу эле. Бу Кытай адалсынып барын өзү бүтүрчү болду. Жада калса анча-мынча айып жесек боло, деп ичи күйдү биринен. Калмактан тип келген саммалдын барын кедей менен кембагалдарга таратып салган эмнеси, деп көзү күйдү биринен. Акыры бийликти бир отоло бир Кытайга алдырып кой электе, мындай акыл куралы, деди Алим деген акылдоосу. Gökçö батыр гөлдөгөн көңдөйтерек. Дүйнө байлыкты кенебеген бадырек. Бирөө катынынын бирөө карап койсо кан ичмеси кармаган ичи тар неме. Gökçö төрөгө жакшылап айтсак, бу коржоңдогон Кытайды ээн жерге ээрчитип барып, канжар уруп жайлап салбайбы? Каңгып келген шордуу кул карга кузгунга жем болуп, этис эпет, сөгү сөпөт болбойбу? Деди эрдемсиген Жанбай. Коңурбай баш болуп Кытай манжунун балбандары жайлай албаган баатыр бир бычактан өлчү эле. Кайра өзүңдү өлтүрбөйбү? Намысына чыдабай эл жеринен кечип, бир бычактан өлөйүн деп сага келчү эле. Өзүң түгүл элиңди кырбайбы деп дөкүр күпүлдөдү. Айтпай эсе, Айдаркандын балдары казыр Almanbetсиз сыя албай калды гой, деп жаны кашайды Бообектин. Алиге айтылган акыл туура болор, деди Салимбай. Көрөр көзү агер кеч сулуу Almanbet менен соо эмес деп
kökçe törüge jetkireli. Andan arkısın kökçe özü biler. Anı törüge kim dawa aytalat dep adıraydı aytak degen. Katından kübe tabyňar dedi Ümöt. Oşo gökçönün öz tokolu Agirkeştin gündöşü Bidaýkül jarayt bul işke dep örü öpküp ketdi Sogorbay. Oşol boldu. Bidaýküldü kökü düştü, göndürüştü. Ködök gökçö tokolunun goýnuna tünögen tünü yedilişip jatkan töşöktü aymalagan tokolu aldırtan jıldyryp, koňulga girgen jylanday soýlatyp kılıktana şynk etdi. Eköz mintip jatkanda törüm Suluway biçeň sow bolsa boldy goý dep erkeleýe guçaktady. Hemne bıjıldaýsyň dep kökçö Bidaýküldüň kolun kagyp jiberdi. Bidaýkül buşaktamış boldu, kuçaktamış boldu, oğuzdan çykkan söz gaýra girmekpi bolor boldu dep evirip jebirip üýretken sözdün baryn aýyn gylyp aýtyp berdi. Gökçö jyyryldy, tişi gıçyrady, jağ etteri tüýüldü, denesin jalyn algandaý suulap, juurkandy teýip saldy. Tınç albady, uktaý albady. Bidaýküldü kargantdy, ant berdirdi. İşenip da işen albaý da jatdy. Akyry kiýinip turup çoň örgösüne getip kaldy. Taň attyrbaý tün gatyp gelgen törösünün türün görüp Agirkeç aýraň taň boldu. Şam jagyp koluna suw guýup, aldyna dasturkon jaýyp bal çaýkagan gymyz sundu. Gökçö albady. Agirkeç aldyna goýdy. Gökçö golunun sırtı menen gymyzdy keseni tök ötürtdi. "Kantesiň törüm, munun kesir bolor," dedi Agirkeç çoçulap. Jüregi türsül kagyp bir demege tüpöýül bola berdi. Gökçö dulduy unçukbayt, un kuýup oturdu. Agirkeç kaşynda jaljyldaý tiktep aň taň. Bir okumda Gökçö unçukbastan orundan turdu dagy, sırtka çygyp, jökörünün birini çakyryp, at okutup janyna kişi albaý, karangy tüňge siňip ketdi. Eşikti kıňaýta türgen Agirkeç artyndan garap turup, at dübürtü ugulbaý ketkende araň üçkürünüp kaýra girdi. Jüregi bir jamandykty seze berdi. Gökçö Almanbetke jönögen, sözdün gyzysynda jekeme-jeke açyk aýtyp, ak süýleşip alaýyn degen. Eger Almanbettin aktygyna gözüm jetse gaýra gelip, taň attyrbaý Bidaýküldi soýoýun degen. Aýdyň talanyn aýdarym jeli çekesi muzdatdy. Göküregin salkyndatdy. Açuga alıngan küýsün jandyrdy. Gökçö Almanbetke tüz barbastan atynyň başyn burup aý talaga bastyryp ketdi. Uşak aýyň jaýyldy. El içi göbür şıvırga toldu, Agirkeçke da jetdi. Haligi tündö törösü gabagyn garıştyp, süýleşpey ketken sebepti gep törkünü kaýda ekenin bilerman baýbyşa aýtdyrbaý aňdady. Bir gezi gelgen geçinde Gökçöni dulduytbaý sözdü özü başlady. "Baýym, sen ukkan sözdü men da ukdum. Aram oýlu buzuktardyň sözüni azgyrylsaň azarsyň. Tuğan degen oşol, bar bolsa göre albayt, jok bolsa asray albayt. Menin gözüme tik karabagan gelgin batyr deyip dep jaýlatyp, seni endeke galtyraýyn degenderdiň gem akyldygy, je gastygy. Almaňdy özleri da öldüre albaý saga jüktep jatkan görünet. Any öldürbeý men öldür. Ölse bir gatyn öler, özüň öksübegendey bol. Gökçöge arbak kondy dep gör albaý jürgenderdiň tabasy gansyn. Öldürseň de aýtarym, Almanbetdi getirseň de aýtarym, andan aýrylgan günü özüňden otuň öçer." Agirkeç aýtyp toktady. Gökçö kıngıranyp jazdyka çykanakdap jatkan kalybynan turup oturdu. "Bolupdyr. Göre jatarbyz," dep künk etdi da başga söz aýtpady. Göňdeýge söz uýup aýt turbaý boga tügün dep işden güýüp Agirkeç erdin tişdendi. Öleň çöpke tiýgen ottoy uşak örtü dürüldep jaýyla berdi. Bekteri jolugup kalgan Kökçö menen uçuraşyp turup, "Agirkeç jenge yamanby? Jengeýdi nasrandysy Almanbek batyr jürebi," dep kakşykdyçy boluşdy. Gör albaý jürgen kösörler, batalbaý jürgen baykuştar, öt albaý jürgen öksükler, jet albaý jürgen jezitler tilderinden uç açyp, Almanbetke öçöşdügün tyýbady. Gökçö batyr gançalyk ala gödök bolsa dagy akyldy jan emespi? Etek aldından çykkan çaňdaý bu sözdü basaýyn, uşaktyn anygyna çygaýyn dep el bilgen Begzada, Törözada attularyn çakyrdyp damamat Agirkeçdin örgösünde ötçü jynalyş ordun tokolu Bidaýküldün ag otosuna gotorup eldin başyn koşdu. Gökçö özü başlap, "Arnamysty akyldy" degendin 60'y çoguldu.
ай туяктан бес оюп, алдыга кымыз шубат тартылып, аларды баскан арак келди. Кымыздан тарткан аракка күчаладан кошуп ачыткан, бирден лактырып жиберишкен соң бардыгы күжүлдөп сөзгө киришти. Көкчө сөз баштады. Кана, айтыңарчы аныгын. Менин катыным агыргеч Кытайдан каңгып келген кул менен көңүлдөш деген сөз чыкты. Менин көңүлүм ооруйт дебегиле. Ачыгын айткыла. Арамдыгы чын болсо, ал кулду азыр кармап соёлу. Адалдыгы чын болсо, апсана сөздү коёлу. Алиги арак ысытып бойго тараса да, 60 тең озунуп сөз айта албай селейип отурушту. Карабашыл кош аяк 60 ер экенбиз, арабызда жалгыз ургачы Бидайкүл жеңгейден сурайлычы, деди Салимбай. Сен айтасыңбы? Деди Көкчө токолун акырая карап. Минадан дагы бир лактырып ийсеңер, деп Бидайкүл арактан дагы куйдурду. Лактырып жиберишти. Бидайкүл Көкчөнүн маңдайына жүйүртө отуруп, тик карабай, жер карап сөзүн айтты. Бузукта болсо байбишең менден жакшы. Күңү болсом дагы кептин чыны жакшы. Байбишең менен Алмамбеттин жакындыгына күбө өтө алам. Жарайсың жеңгей деп туш-туштан бакырып калышты. Көкчө кара көк болуп түтөөп отурду. Бидайкүл сулуу да болсо акылы кем экенин билер эле, бирок эл көзүнчө мынтип кашкая айтканына жаны кашайды. Жаалы келди. Бидайкүл болсо тиги бектердин тилине жөн эле кире берчү келе согатын эмес да. Анын өз ою бар. Чыгаан катын деген атка конуп, байбише болуп башкарып, эл алдында ак эркек жаркылдап жалгыз өзү жүргөнүнө ичи күйөт. Өзү көлөкөдө калганына ичи күйөт. Кезеги келсе, гүлдөбөгө тебелетсем деп көптөн бери кекенип жүрөт. Анан дагы Алмамбет келгени жүрөгүнүн асты тызылдап, келбети келишкен баатырды көргөн жерде бүткөн бою балкып ысып турчу болгон. Оюнда эптеп Алмамбетти кубалатып, өзү кошо эрчи кетсем, ушу баатырга байбише болуп берсем дегенде ак эткенден так этет. Болбосо айда жылда бир түнөгөн Көкчөдөн эмне опо? Мына ошол үчүн айтканы оңунан чыгарын билип, 60 акылмандын колдосунда турганына бел байлап, кашкая сүйлөп турмагы. Тузурган кулду алып кел, деп бакырды ачуу менен аракка уугуп отурган Көкчө. Дагы бир лактырып ийишти. Дуулдап сөзгө киришти, баары кызып алды. Чыйырдан чыккан кулду мен жайлайм деп бакырды Бообек. Иттин да эси болот кой. Мунун сурап алар эси жок. Не кылсак өзүбүз билебиз кой, деп чаңырды Алимбай. Канжардын курчун алгыла, баарың бирден сайгыла, деп айкырды Калдарбек. Арам кулду азыр сойбосом, алганым тул калсын, деп күпүлдөдү Көкчө. Ошентип ажылдашып арактан дагы лактырып, баары курмандык кулга бата кылып ишти. Эки жасоол чакырып барганда, Алмамбеттин алып ушту жүрөгү. Атама душман чыкканда да ушундай белги болду эле. Бул эмнеге деп ойлоп койду да Алмамбет аттанып жөнөп берди. Бидайкүлдүн ак отосуна жакындаганда эле иштегилердин күүгүсү угулду. Маско, булардын баары, деп баамдады Алмамбет. Кирип барып салам берди. Башында хандык бөркү бар, баатырлык көркү бар. Алмамбет киргенде, кирип салам бергенде бакылдашкан 60 тең алик алып, орундарынан тура калышты. Жаздыкка чуканактап жаткан Көкчөнүн жини келди. Ой, соруңду урайындар. Арстан кирип келгенсип сендерге не болду, деп барк этти. Баары кайра отурду, эстерин жыйды. Алмамбет отурарга орун жок, тик барып Көкчөнүн сол тизесин таяна отурду. Ага жини ого бетер келди Көкчөнүн. Кадырлуу казак бектери, деп баштады Көкчө. Качан келген бу калмак? Келген мейман кетпейби? Кетпей арандык кылса каса жалы жетпейби? Жаман ниет сезсе да мынчалыкка барат деп оюна келбеген Алмамбет айран азыр калды. Кимди айтасың? Деди. Сен айтам, деп Көкчө буту менен көрсөттү. Көсөр сүйлөп отурган баатыр сенсиңби? Оюнуңбу чыныңбы? Менден арамдык көрсөң калайык журтуңа ачык айт. Ачыгын айта албасаң сөзүңдөн кайт, деп Алмамбет да кыжыры келе баштады. Тиги 60 ооздоруна кеп келбей апкарып отурушат алайып. Калаба салган калкыма кайдан келген бу Кытай, деп Көкчө Алмамбет менен сүйлөшпөй бектерине карай айтып турду. Эл жеринен кече качкан бу кызыталак неге менин казагыма кысталат? Кет десеңер болбойбу? Алмамбет ордунан ыргып турду. Кайрыла берип Көкчөнү зекиди. Көкчө деп жүрсөм көңдөй терек экенсиң. Менин эл жерден безген жөнүм бар.
Kazatka çıgar kasım var, saparga jürer saltım var. Almanbet süйлep durdu. Gökçönün jaňsosu menen kazaktar ilgerilep dastorkonga umtulup, araktan dagı bir jolu tartıp jiberişdi. Çınında bary mas bolup erdemsip oğlugup kalgan çag ele. Arslan jatkan jerge it batbayt deçele, it batbasa da arslan izi menen aýy jürüp kalganby dep Gökçe murutun janyp oturdu. Arslan Gökçe sen bolsoň, lapşygan aýy men bolsam, egerde senden gem bolsam, kana jekege çıga koy, dedi Almanbet emi çındap jaly gelip. Kolundan damsızdım, aylyňa tibeýin birok aligi aram sözüň üçin senin kanыңdy otonun üstüne çaçıp keteýin. Çık. Almanbet kılıçın surup alganda 60 kazak oto üýdün kapşytlaryna gaýra tygyldy. Gökçe dawady. Oşondo da sözgö söldük bolboýun dep kıňgyrandy. Hoy bay, janagy Kytaý getdibi? Men hazır getem. Kaýır koş, en jerde gezdeşpeýli. Gele goluňdy, dep durup turgan Almanbet oturgan Gökçege gol sundu. Gökçe da golun sunganda bek garmap katuu silktele, oň golu üzülüp kete jazdady. Aragyny alyp içe albaý şaldaýdy. Hoy bay kazak, barsıňby? Jaýlady meni, jaýlady dep bakyrdy. Jandarынан tügülgen kazaktar kapşyttan kanjarlaryn ırgıtyp ura başlady. Almanbettiň gürökü tonuna bir diýip, şıngırap jerge göbülüp düşüp jatdy kanjarlar. Almanbet jarkyldatyp kılıçyn şiltep kalganda 60 erdemsingen kazak kapşytka gaýra tygyla gaçdy. Almanbet, kaýsy birini öldürüp kanım moýnuma juk kılaýyn, kor bolboý gete bereýin degen oý kıldy da şart eşike çykyp ketdi. Sırtda jaalap turgan kalyň el jarla berdi. Almanbet barıp mamydagy kıl jeýrenge özöňgü teppeý minip kıl çaýbastan jürüp ketdi. Ordodan çıga bererde darayı göýnegin şuduratyp, aldynan agyrkeş çykdy suý salyp. Batyr, atyňdyn başyn bura tur dep şank etdi. Agaýyny tarynçy birok ajrap kaýda barujy. Agaýyny vuruşat birok kyýyşbaýt. Ertesi gaýra jaraşat. Tiri jürse bir jüret, biri ölse biri gömüşet. Ala gödük agaňyň mastygy tarar, bir açuňdy maga ber. Jeňe, men ölümge başty baýlap goýgan janmyn. Ölümden gorkpaým. Birok kordukka çydap görgön jan emesmin. Bagyt algan jeriň jok, başga kalar eliň jok. Emi gaýda barasyň? Kaýypdy jerge uçarmyn. Kaýyn görsem gonormyn, kaýyşpay gaýyn göterse oşoga joldaş bolarmyn, dep tuýuktap aýtdy Almanbet. Gökçeden galsa göňülüň menin bir aýtgan sözüme kulak sal. Talaýy artyk Kırgız degen el bar. Sendey batyrdy batyryp alar, Manas degen er bar. Tilim alsaň oşoga bagyt al batyr. Kaýır koş, jalgyz janyň aman bolsun, dep agyrkeş aramy jok ak peýli menen uzatdy. Almanbet ar türkün oýga gystalyp, şaşkelik jol jürgen soň jaňgakty çerge burulup, atyn tuşap otkozup, özü mastygy taragan soň Gökçe men getken bagytdy agyrkeşden ugup, artyman kişi çaptyrar dep keçke jatdy. Hiç kim izdep gelbedi. Tün gatyp jol jürbeýin dep taň atyrdy. Dale hiç kim izdep gelbedi. Mına şonda Almanbet bir otolo tüňüldi. It boldum, kuş boldum, Gökçe gıybayt dep jürüp uşul işke tuş boldum. Men günçülük beýişden bir günçülük jary gyýgy. Elden jerden bezdim dep Gökçeden gorduk gördüm dep. Ölüp alganym er kişige jaraşbas. Erdigi todoy, geňdigi kölдөй deşet manasty. Tiýse tiýip öteýin, eger agadagy batpasam anda adüýne garay geteýin, dep Almanbet sarsanaga batyp kanatly uçsa kanaty güýüp gaýykkan, kulan çurkasa katkaksyp daro talykkan en tala erme çöl menen uzak saparga düşdü. Kılt etip içer suwu jok, aty kırt etip çalar çöwü jok. Almanbet eti boldu gökjaşyk, kany kaldy bir gaşyk. Janbaş sögü ur kuýup, başyn jerge salyp, argymagy kıl jeýren araň barat süýrelip. Manas jatyp түш gördü, tüşünde ayan iş gördü. Je gaýgol jürböpdür, je jortul barbapdyr, je biyaban çölemes, je darya çalkar gölemes, je artu belemes, je jaşyl maýsam töremes, böksö kara jol menen, bötön ko menen, kök munar tolkup tuştarap, özü çalkeş oý jok köňül çak, ak kübe toň giygen, ak kula at mingeni jay barakat bastyryp baratgan eken.
Karasa jolunda kılıç jatır. Baynege altın sabı jez, uzundugu 3-4 kez, sırtı kalın, mizi kurç, uçu kaykan moynu tüz, gün nuru çagılışıp göz uyaltkan aç albars. Manas erden enkeyip eňip aldy dagy, kolunda arı oynatıp bir oynatıp karap gördü. Ötkürlügün bilmekke jol boyunda jatkan uyday taşka şiltedi. Baltırkan çapkan nemedey taştın boğurdoyun şılıp ötüp, kılıçtın zardabı jerge girip ketdi. Jarayt eken işke dep Manas işten süýünüp, kılıçty baylandele, uçu jer çiýip kaldı. Batyr andan arı jönödü. Bastıra düşüp karasa, baylangan kılıçı jer çiýip gel atıp, jolbors bolup alypdyr. Koştoy basıp janında joldoş bolup alypdyr. Oşondo jolbors tün tartıp bir marap, gün tarapty bir marap gürküredele, atagy kayıptın bary aldaganday türülüp tügöl gelip, yeri aldı da ne bir gürküregen arslan jolborstor Manaska tazim kılıp moyun sunuştu. Kuyruğun kıpçıp duruştu. Manastan ruhsat bolgon soň kayıptar gözden kayıp boluştu. Al ortada janındagy jolborsu ağlamdy op tartkan acıdar bolup çamındı. Kara şamalar kırap jer beti kımgut düştü. Terүү jandyn bardygy jer bortoktop, koltuguna başyn gatdy. Angyça acıdary ak tuygun bolup kubuldu. Jünü guday apapak, tekörü bolot sarayak, 8 arış butu var, ünkür gabak ünü açuu, saňor jünü saraltın, takanak jünü jıltır jakut, buğday ıktay sürü var, ak tuygun tik sayılıp gökke uçtu. To jaňyrtyp şaňşyganda, kanattunun bardygy gündün betin görsetböy jabalaktap gelip, Manastın tegeregine jer çukuy tazim kılıp kondu. Alar da ruhsat alıp gözden gayın bolgonda, ak tuygundun ünü taş jarıp, kongurosu baş jarıp gelip, Manastın oň goluna kondu. Manas oktorlu boygondu. Karasa, Karabörk baybiçesinin 12 kanat orda üýünde jatkan eken. Geregege kıstarlı turgan şaň jygaştalyp, kol dobuldu tar surdu. Sırttan girgen ak dayakka buyruk kıldı. Çabarman çapsın, 40 çora jyynalsın. Baylangan ıraňy toluk jazmaly. Arberidegiçe Bay Jakып ata karısı, Gösöm bakay avası 40 baştap 40 çora çoguldu. 12 kanat orda üy, tündügün teptirip turgan uğuktarının uçtarın kızıl manat tıştagan, bastırgıçı değil deden anı ak manat menen tıştagan, çiyin jibek menen çırmagan, geregesin 40 tüskö salıp sırdagan orda üy, törde taktısında Manas, oň jagynda Bay Jakып atası, sol jagynda Gösöm bakay, andan ary 40 baştap 40 çoro orda üýge ay tegerek tartıp, gen gesirip atty. Ayan tüştün joluna ay tuyaktan ak bozbey çalıngan. Baytal benim balgymyzy gese attatpay sunulup, kazı jal aldında gılkıldap, şeker bal meltildep durdu. Kınk etip bürö surok atpady. Arky berki aytılıp çorolordun bardygy öz jön jayyn süýlep öttü. Et jelinip, kol jolup, kayradan gymyz gelgende, Manas kıngırany wangeme dükön başlady. Akyly tereň arstandar, men görgen ayan tüşüm bar, joruta turgan işim bar. Anam Manas tüşün kim jorusa, joldugun bererin aýtdy. 6000 dildege gelgen bek belgi toňgiyet, beline gebez belbo kurçan atjana, goluna temirdi talday tarıgan kılıç diyet. Oşentip tüş jorugan batyr 6000 üýge bir bolot. Munukkanda batyrlarynyň büýrü gyzyp, bir-birin jymyňdaşa garaşdy. Bay Jakып sakalyn sylap oýdu, Gösöm bakay içim tap dep murut astynan jymyýyp oturdu. Al ortada içara gobur-gobur söz jürdi. El jakasyn, jer gyryn çalgandan, kaygılığa bargandan 40 çoronun aldırıp turgan gabar var. Kakandyň kany bolup durup, karabaştu bendeden hiç kim jeňbegen, Almanbet taktan tayıp gökçöge gelipdir degen söz jetken, anı jetkirgenlerden biri Ajıbaýdyň çalgınçylary boluçu. Andan murun bakay bilip jürgen jalpy eldiň gamyn, ertenki gündün namysyn oýlap Manaska da aýtgan. Manas kıl murutun sılap tim bolgon. Emadyr bektik tondu görgende, gülmüňdegen Ajıbaý ak taňdaýlygyna saldy. Batyr, tegen emes düşüňiz, oňolat eken işiňiz, niýetin sizge burgan beýim oýdogy aziz kişiňiz. Bul sözde aýtyp Ajıbaý andan ary
Almanbettin tarjımalyn çuwady. Çeşendike salyp ukkandyn baryn moýutup goýdy. Bar ele işten tuyup bilip jürgen gepdi göbürtüp jabyrtyp görkem süýlep bergende Manastynda boyu göşülüp göňüli östü. Anan galsa Ajibaýdyn koýuluşgan söz türmegine moýudy. Jagtuga aldyrбас önörüne razy boldy. Ajibaý sözün bütkende Manas kalaganday kaşgatişin kaşgaýta gülüp, kark altyn garmatgan değilde tondu jonuna japdy. Bayjakı ata başında, kösüm bakay kaşında bari teňirge alakan jayıp, Manaska bata berişdi. Tüş görüş sizden, jormak bizden, tüş yolun kılmak sizden, baygesin almak bizden, dedi bakay barkıldap. Gösömdün oyu batırdın jolu eki bolboýt. Anan galsa takta oturgan batırdın har bir jakşylygyna bayge çavuş elde jürgen nark, atadan galgan salt. Manas 61 çabarmandy Kırgız Kazak Kıpçaktın uçu gyrna çaptırıp 40 günde toyga at jaratyp şaýlay gelsin dep jardyk kıldı. Toyga mylgasy menen jürgençe jaýloo karkap tolgon mal da boldu. Jazdodogo el dürbep, sabasyn büktöp, üýünjüktöp jaýlooga göçtü. Adystagılar bolsa katyny erkek tuğanby dep güdüň döşüp, gülükdörün gamdap jolga gamyndy. Tüş toyu çoň ötdü. Jalan baygesine 300 jylky 1000 koy sayıldı. Baş baygesin bagıştın surgiyigi aldı. Toy sebebin suro jok, suragandarga jakşylyka deşdi. Oşonu menen toy tarady. Jay ötüp güzgö tartkan mezgil geldi. El gaýra jakaga göçtü. El jakaga düşüp jay algıça dep Manas 40 çorosu menen uğga gamyndy. Uçuluktun maksatı bir jaga göňül açuu, bir jagy jer çaluu, birok oý nasili bayağı tüştün öňge çykmagy. Oşol üçin Manas bakay ökö geňeşip, "Esen kanга berbeýim" dep el talaşgan Almanbet, "Eňseňdi takır gyýam" dep jer talaşgan Almanbet gökçöden göňüli galyp, Manasty izdep çykmak için bolsa, aldyn tosa jüreli dep u bagytyn Sarıözön çüýüge gözledi. Bolpoň jyldız balbyldap daana çykkan bir taňda Manas Ordoýdun jonundagy döbede turup ak gelte myltyk atdy. Gündüm murdu görnöri menen kırgıl baş bolgon 40 çoro çoguldu. "Kızmat barby bizge, belenbiz" dep küldürgüç çoro Ajibaý bösünüp kupşuňda dele Manas terikbedi. Gülö süýledi. "40 tulgıranım, talabyň tıştan bolgon soň erdin işin kılbay, 5 ay boyu üýden çykpay gantyp jatdyňar. Jaýyldagy aýyň uşak at janynda aryldagan şamaldan gyzyk beken. Myltykdyn içi dat boldu, kulagy tunup may basyp, kıýkyryk süreni ugalbay tulparlar çobur at boldu. Talanın tamaşasından saýgaşkalar jat boldu. Jan gazandy sagyndyk, jaý bilbegen gatynga jakşy ele jatyp bagyndyk. Kötergeniň tu bolsun, gök jagyrgan çu bolsun, gözdegeniň u bolsun." Ajibaý surabasa da, Manas aýtbasa da bilip turgan, buk bolup işleri güýüp turgan 40 batyr uran saldy. Giyi gizde waňulap, toğ adulap jürüge kurbudagy guljany tokoýdogy bugunu atyp buktaşga, jortulga göňgen kurgan jandyn çerin jazyp, butun çeşpey uktaşga, uruşarga, jok, urunarga tow var, jo orduna aň kup, tün orduna taň kup çer jazyşga dep 40 batyrdyň barında miner aty şaýloolu, kokus uruş çyksa dep ezelten birden tulpar baýloolu any goştop atlanyp çygyşdy. Baýloodagy tulparlar damamat tawynan jazbaýt, goýruk may berip kındyrdaý jaratgan, ükülü ürtük japtyrgan, altyndan tumar taktyrgan, tula boyuna güýmeli, tuýagyndan başgasy bar gümüş tüýmeli ürtüklerine kandagay gaptagan, kurçiretken ürtükü atsa og ötbeyt, çapsa kılıç kesbeyt. Uçulukda jo çalışsa ýakdy, andyktan jogo miner tulparlarynda goştoy çygyşdy. Jalaň aňçylyk emes, dagy kanday gün bolat dep saktykdan gorduk görbegen batyrlar jo giyimi menen kural jaragyn böktöre çygyşdy. 40 batyrdyň argimi 10 jan jigit alyp 400 boldu barysy. At koşçusu dagy bar, aşpoşçusu dagy bar, üý tikçisi dagy bar, kerbenjükçisi dagy bar. Alar saňga girbedi. Oşentip bir garasaň jibek kerben görünüp, bir garasa jortulçu asker görünüp jolga çykdy. Botomoýnoktun beline çykkanda Sarıözön bet aldyga jaýla berdi.
Сары өзөнчүй атына жараша кеңирсиген кеңөрөн, күн чыгыш жагы алкымданып, бууркандаган чоң дарыя кызыктан суурулуп чыгып жатыры, жаныбарды баккан ушул чүй дайыра. Күн жүрүш жагы кыркалаган алатоо, кокту колот, капчыгайлары дүпүйгөн чертокой, курбуусунда кулжа бар, кумайында аркар бар, токоюнда бугу менен марал бар, зыңгыраган аска зоолорунда эчки теке секирип, аларды аңдыган илбирстери сойлоп, бөрүлөрү жойлоп жүрөт. Күн батыш жагы көз мелжиген көк жайык, ал тарапта Тараз бар, Тараздан ары Ташкен бар, Ташкенден ары Бухар бар, Бухардан ары Кыйба бар, Кыйбадан ары дагы көп, Арапка чейин кыйла бар. Түн жүрүш жагын карасаң, көз жетпеген тунарык, таз кара учса шашкандай, таңдайы күйүп качкандай, таз адам барса шашкандай, маңдайы күйүп качкандай ээн тала эрме чөл. Жейрем менен бөкөнү койдой жайылып, талаанын учу кыйры жок. Манастар ала тоосунун ичине шаң салып, кайберен кууп ойношту. 12 айры бугатып, жаясына тоюшту. 500чө кийик сулатып, эрчи жүргөн эптүүлөрү терисин кайыш кылышты. Бадалдан марал кулады, коңулдан илбирс сулады, боордон элик чакырды, кырбуудан аюу бакырды. Эригип калган эрендер майкандап мерген салышты, бир кумарга канышты. Бу кайгул биресе уучулук болсо, биресе эл жакасына жер чалыш. Манас менен Бакай күндө 3 маал эрме чөлдүн мунарыктаган түпкүрүнө дүрбү сала жүрүштү. Жерде сары кыл жейрен деген ат минген баатыр сол жагына үргүлөй шылкыйып келатып, ат туягына илешкен көлөкөсүн көргөндө чочуп кетти селт этип. Мен ушундай болуп калганбы? Күн төбөдөн тийип, теребелде куйкалаган керимсел жүрүп, көктөн күн кактаса таман астынан кашыган жер илеби, күйүк жыттанып, дем кыстырып турган ээн тала эрме чөлдө келаткан Алмамбет баатыр чак түштөгү кыскарылган көлөкөсүн көрүп алып жаны кейди. Кадырлашы көкчө экөөнүн ортосунда чагымчылар чокташтап, Алмамбеттин ак ниетин каралап, адалдыгын арам дешкенде, жакшылыгын жаман дешкенде өз элине акыйкат орното албай, өзгө элди байырлап келген нәсили хантегин Кытай безери баатырдын жаны кашайган, жашоодон кечип жанын кыйып коюуга кайыл болуп, жамандыкты көздөгөн жине элеген, жакшылыкты көздөгөн кайып элеген жай эрме чөл болот дечеле деп, жалгыз башын аянбай бастырып кете берген. Мына эми күн кайнаган эрмеде же Алмамбеттин жанын алар кара санатай жолукпай, же башына бак кондурар ак санатай жолукпай, жалгыздык желкеден басып, же аты кырт этип чөп жебей, же өзү кылт этип суу ичпей, жерге чыканак салбай, чырым этип уйку албай, аманат жан күн кечпей, эс алып бел чечпей, эрини чарт кесилип, чалыгып көзү сүзүлүп, өткөн кеткени эске түшүп, караан туттум казакты, казактан көрдүм азапты деп буга бир кейит. Издеп алар ини жок, асырап алар ага жок, артымда калган бала жок, ээлик кылар элден жок, же эркин жүрөр жерден жок деп буга бир муңаят. Көлөкөсүн караса башындагы муштумдай көөхар таштын дайыны жок. Кармаласа бар экен, ошондо Алмамбет дагы кейиди. Күндүн нуру тешип өтүп, көлөкөсү жоктура. Күнгө каяша кыла албагандан кийин көөхарлыгын курусун. Бадышага нарк болуп, башка жанга боктура деп буга дагы бердаш урат. Ушинтип келатканда жол жүлгөсү 3кө бөлүндү. Жол сурарга жоро жок, калк сурарга кара жок. Алмамбет турду дел болуп, бул эмне тагдырдын табышмагы деп 3 айрымдын тоомунда 3 саам ойлонду да, же жүрөгү туйдубу, же ак санатай бурдубу, оңду таштап, ортоңкусун аттап, сол жолго кирди. Бир маалда керимсел кетенчиктеген сеп, бет алдыдан салкын илеп келип, маңдайын сергитти. Алмамбет башын көтөрүп, бараткан багыттын төрүнө көз чаптырды эле, күн жүрүш жактан ала тоо элесин көрдү. Көөдөнү кеңейип, ылдамдай бастырды. Дагы бир 5 таш жүргөндө этегине илешкен керимсел, алкымдан кыскан үп артта калып, кара кырчын кара суунун жээгине жетти. Ири буйру аккан кара суунун жайык жээге саздак келип, булуң-булуң чулугуна найза салса бойлободу. Шукшуңдаган көк кытан, келберсиген илегилек,
Kurjuygan iri tumşuk, jumuru gelgen kazan kuş janadagı 4 kanatlı çalagar kuştardy görüp Almanbet tirүүлüktün arasına gayra gayrılganday boldu. Suw kuştardyn bary uşunda eken, ayrıkça sazdyn betin berbegen ızgıçlar ızıldayt. Bardaşı katu kuş ızgıç kişi görse çuğuldap töbeden aylanyp, aldyn torgop bastırбай kalar adaty. Adırda alar je kıl jerenge suw içirbey, je Almanbetdi attan düşürbey jala uçup alışdy. Kuştardyn bu gorduguna gyjyry geldi. Kanattudan jalgyz sen karasaz çölge bütüpsüň, karabaştan jalgyz men kaýry jok elge bütüpmün dep nalydy. Izgıçlar bolbodu, batırdın jolun torgodu. Aňgyça biri küýlenip gelip tuğulgasyn gyşaýta tep ötdi. Buga batır çydabady. Kandygymdy emis sen gordamak bolduňby dep kolum sokko kol saldy da bir jebe alyp çykyp kirişke çaldy. Küýlengen ızgıç dagy gele jatkanda taza ölümge gyýbay, birok katylbay jürsün dep kanatga atdy. Izgıç çaňyryp bir gökke ergeyip alyp jer kuşup gulady. Almanbet kanattuğunu eňip alyp karasa, ızgıçtyn bütürögen gözü süzülüp bara jatypdyr. Harman du adamdyn jolun nege torgoduň? Ankagan çölde sen bolsoň, azgan arsda men bolsom, eköbüzdün kastaşkanybyzdyn jöni gaýsy? Ölümdün tonun giygen men boldum, özüňçe jeligip gelip tigen sen bolduň, munuňun jöni gaýsy? Eköbüzge jaraşbas joruk. Koy, men çeçeyin ölüm tonumdu. Sen tapkın öz joluňdy dep Almanbet kaynatma karadardan alıp, ızgıçtyn jaraly kanatyna süýkedi. Sıngan jerin kıyabyna geltirip, Altay kırmızı menen asta taňdy da tal jibek menen çırmady. Agermenden oyu Aşmarandyn boyu deyt bu jeri. Izgıçtyn jaraty bütki çöktü, Almanbete saldy. Kıl jeren çöp çaldy. Anan attanyp araldan çykdy dagy, boz jerge jetip ızgıçty gökke ırgady. Üýüňdi tap, karky bar, uyaňda balaň bar çygar. Izgıç gökke talpynyp uçdy. Kan jürüşke bet aldy. Artynan erçi garagan Almanbet maňday tuşundan karany gök diregen kalkagar, gün jatgan alatow gördü. Jebe kanada turgan çoro belgi berdi. Akkula minip bol koyup, Arslan Manas botom oynok belinden tömönki en talaga göz salıp durdu. Alatodon düşkön suwlar salalanyp jayılıp, ayağı barıp kumga siňip ketip jatyrı. Üýür-üýür top bolup, kulandar jüret ottoşup, koro top bolup bökönдөр jüret jayılıp, beride jortkon böri görnöt, arıda şimşigen tülkü görnöt, baraandangan başka jan gözgö çaldykbayt. Manas munaryktagan alystyn törüne göz çaptırdı. Aşmarandyn oyunda, Agermendin boyunda karu jarak karkaltın, karany jandan başkaça bir batyr gele jatyr. Başynda jyga börkü var, börkünde köhar diňse taş, badyşalyk körkü var. Kara boyu üpçülü, kaptalnan büçülü, kark altından uyutkan karaljyn ıraň toň giygen, asyngany alengirja, sadagy ögüz belindey. Bu geypin görber Manas göňüli tolup durdu. Kadyr göňül jarassa, iki düýnölük joldoş bolguda ekensiň, dep maňdaýy jarkyp durdu. Anda janynda goşo göz salyp turgan Bakay aytat: "Bol erdener deginde ayıp jok, birok mingen aty da sary, giygen giyimi da sary, öňü da ger sary sana tartgan türü var. Sarılıgy sanasy gana beken. Kytaýda badyşalykdyn tüsü da sary bolor. Kızıl tüktü pil eken," deyt Manas. "Azusu albastırmagy u," deyt Bakay. "Kamandan algan münözü var," deyt Manas. "Erteginde tuygan bilgilik jaýy bar eken," deyt Bakay. Manas bastırıp kogo girdi. Adyr ele görüp geletgan bir toğurdan gaýyp bolduby dep, Almanbet aňkaýyp toktoy kaldy. "Arslan erler süýünçü," dedi Manas çorolarga. "Batyrga bay kırgızga türkük bolor ırys gördüm." Anda Bakay goşdady. "Başyn tartbas ölümden batyrlyk jaýy görnöt, bas adamga teň jürçü bakyrlyk jaýy görnöt, kararsa gaýra jambagan kapyrlyk jaýy görnöt. Azdyrbay alıp kalyşdyn akylyň gyl, göý batyr. Jergeňde jürse jektebey akbeýil bol, köý batyr." Andan soň mындай jardyk boldu. Ajybay, çalybay, sırgak, çubak, kutunay, 5 batyr saytamandap, koňuldap aldyn turap baryp karakçy bolup görünüp, kabiletten gol salu, koldan gelse attan jyga saýyp düşürüp, atyn goştap alu, karu jaragyn tartyp, tonun tonap alu,
özün gojoňdotup aýdap aldyga saly buyruldy. 40 çoronun jan jigitteri 400 er top bolup bölünsün, 200'ü orda salıp atışıp dursun. At koşçular töş jakda at otkorup tüşbesin. Katamaldar burul sakal çatıraş, 9 gorgol, çakma oyun kurursun. 12 jildet aldın turup oboçodon atın alsın. Omur olatboy oroydu suuk salsın. Ästi 4 töbölü kök çatırga atçağın gelip uçuraşkıday bolsun. Kırdanıp jatkandar kırınan jazbasın. Tetiri garap jatkandar kıl çayıp göңül burbasın. Özü ozunu uçurassa da salamın alik albastan dögürsüp jata verişsin. Oyu tereň yer bolsa, olutun taap oturar, oturgan soň bayansız gepti süýlebey, sır berbey kada gütülsün. 40 berendin barысы kıran kuştay kımpıysın. Ayagında Manas aýtdy. Kıtaydan gelse Kazakka, Kazaktan kalsa azapka, Kırgızdagy şek berip biz galbaylyk mazakka. Gökçönün jigitlerinçe kadryn düşürbegile. Kapıya söz süýlep kapalantyp albagla, dedi Bakay. Manas gepti tamam kıldı. Erge teň er ekeniňerdi görgüdöý bolaýyn. Düpüldötüp dobul kagyp, tarsyldatyp myltyk atyp jelekdi jelge japyryp, 5 batyr kabaktan atyrılıp çykyp kıýkyrık çuu menen gaçyryp aldy. Almanbet je burulup garap goýsa bola, je kıýgak dunaýzasyn garşy kamap goýsa bola, at tuyağı astынан gapilet çyluçsa dile kama arabayı geletkan jan bir selt edet turbayby? Jok, bul batyr gabagy biýik, öňü saz, aýbaty kar gursagaç, jazı maňday jaýyk töş jalaya goz, jalyn göz, joldan azgan jolbor symal gebelbey gete berdi. 5 batyr aýgay salyp bakyryp, janynan ary bir gaýyp ötdi, beri bir gaýyp ötdi. Batyrdyň bardaşyna taň bolup, batynyp kol sala albady. Oşonda Ajybay ebirep salam aýtyp, beşöý argasydan goşa bastyrdy. Kıyın gezeňde kak jarı öççü bul batyrdyň aýbaty Manastan gem görünbödi. Giçүү sırgak jol baştap astyna düşdü tepeňdep. Keridegi 40 çoronun 40 çatır tegeregi özünçe oyun tamaşa, bakıldaty ordatyp, çatıraştırı çataşıp, kumalaktary adaşıp bapıraşıp jatyrı. Almanbet çetteyi bastırıp ötkönde, topuragandar oyundan alagdy boldu. Bakıldaşkan ün bastap, kırdangandary gılçaydı. Top buzarları tomsordu. Er alman erlerdi elebedi. 40 çatırdı genebedi. Andan ödökü, döbödögü 4 döbölü gök çatırdı bettedi. Açılı oturgan eşikten iştegiler görünöt. Törde törö Manas oturat. Eki jagynda Bakay menen Kırgıl. Andan beri dögürsügön çorolar aýty gerek. Manas menen Bakaydın ortasına bolor bolbos orun goýulypdyr. Çatırga gireberiş 7 gadam jerge kıygakty 4 naýzaga gök jibek kalkanyş tartılgan, koşkavat gilem töşölgen. Oşol tamam basarga 50 gadam kalganda janday bastırıp baratkan Ajybay çıday albady. Kadamyňyz gut bolsun töre. Guyrugy gulaç kumayık, bardaşı baran buğdayıksız. Bizdiň kanybızdagy jomartkan, jo görünse jaldangan döbantkan, ökümü eki bolbogon, kaska vatal, dosko adal. Bizden josunga gönüňiz, kas kişidey barbaňyz, ızat iman garmaňyz. Ulukda bolsaňyz uşu jolu josun gütüňiz, dep kıl jerendi jylodan aldy. Kol tigen soň jylogy Almanbetdin kozup ketdi eskisi. Başı ibeske çaram jok. Baýkabay jürgen ekenmin başalyk baştan getkenin. Men emi tömen bolgon törömün dep işten syzyp kabırgasy gaýşdy. Attan düşüp kamçysyny yerden gaşyna ilip kaltırıp, asta basıp çatırga girdi. Tek turup salam aýtdy. O bolu Bakaydın alik algan önü çykdy. Almanbet ozunup Bakayga kol berdi. Almandın akılına Manastın göğünü gozgoldu. Eki koş kolda uçuraştı. Almanbet göňüli tınçtangansıp Manas menen Bakaydın ortasынан orun aldı. Kandardın josunu mına uşunday bolmogu. Bal çaykagan gımız geldi. Almanbet Bakaydın ulu-ulugun urmattap o bolu ağa sunuluşun sunuştadı. Kandardın sıpayı saktık josunu uşunday bolmogu. Bakay yerin tigizip kaytardı keseni. Çankap kelgen Almanbet sıpaylıkka sır aldırbadı. Kılt etip bir juttu da altın keseni aldına koydu. Kımız özögüne düşüp ketdi belem Almanbet göz ürmemge göşülüp ketdi. Kirpikke kirpik ilinip ürgülöp ketdi. Namıska tulgan azamat kayra bat ele gayratyna geldi. Aýty gerek oturgan çorolar Almanbettin symbatyn garap tam berip oturdu. Bar dymyp törösünden jopsuz ün gatbady.
Kımız eki aylangança Manastagı söz kozgogon jok. Akırında jayma-jay sobol taşladı. Batır, kayır bolot jeriňiz? Jer bezeri Almanbet, dedi Batır tokto. Kaýsy bolot eliňiz? El bezeri Almanbet. Kim bolot ata tegiňiz? Çılbırın üzgön tulparmın. Tuğurdan uçkan şumkarmın. Barbekem bayıňyz? Baydan geçkemin. Tek tübele tayıňyz? Taydan bezgemmin. Baybiçe bayan tegiňiz bar bele? Baybiçe kaldy üýünde, bayan tegim belimde. Kandardın tek suraşmay josunu uşunday bolmagy. Bary düşündi, bary bildi. Artık sözdün gajaty gançalyk. Almanbet Manastyn sınına toldu. Dasturkun ulam jaňyryp, altın keseden kımız bökserbödü. Almanbet synoga düşkönde birese sınıp, kayra uşunusy ras boldu dedi oyunda. Anan obdulup söz aldı. Batır töre, armandu janymdy ardantyp sınga saldyňyz, agağıza bolup sınıp kalçu göýden ötüp ketkem. Kayman albaý çojaýymdy aýtaýyn. Çykkan jerim tüptü Gytaý, çykkan şarym anjy-manjy. Taňşa, emi bararma jerim jok, batarma elim jok, kaňgyp jürgen bir jammyn. Bezeriligim oşol. İzdegenim oý jetbegen iş. Gözdegenim oň garagan kişi. At jetkisiz jol basyp jandan geçip karabaşymdy ölümge baýlap koýgam. Tegim bolsa narky atam çılaba, çılabadan solobo, solobodan sooronduk, soorondukdan men. Taktıdan taygan menden tulgan kız bayan ul tegim bolowu jok bu, ayağı maga karangı. Manasandan ara aýtdyrbay Almanbetdi goldan aldı. Batır, bayanыңda tuular teginiňde tuular, şorgulçu jer demezsiň, korgulçu el demezsiň. Batır ulubuzga ini bol, kiçübüzge aga bol, jorolarga dost bol, kasybızga kas bol. Anam Manas 40 joroga bark etdi. Batırlar, şakırsa gelbes çyn kany, çyýırma gelip turgany, kalasa gelbes kakançın kaşıma gelip turgany, üýüme kut düşkeni, jerime kutman gelgeni, adal niyet ak beyil gelgen kan tartusu düşemez. Jön bilgi jökörler barına belen, kan gadasın jürgüzüge bary sırtga çykdy. Almanbettin aldyna kan tartusu tartıldı. Kuyundan bütkön janywar akkulany baş atkılıp tartıştı. Tawynan jambay aç maralday şaň kaygan akkulanın altın eri tokulu, erdin sırdığı gaşynda körçügösü köhar taş jarkıldayt. Ayalı mıltık ak kelte er gaşına elini, asabasın jayıltıp, sırnayzası er gaşına jölönü, kılıçı kaşta elini, aybalta kol kanjıga da baylanu, ja jebelü sadağı jan kanjıga da baylanu, altın erdin üstünde ak kübe tonu jabılı, akkulanın artынан 9 tulpar erçidi. Maral toru buğdan, kız kara gölük, aç kula, toruça, koş çabdar, kara sur, dağı jabıgar jaldu, geň soru, jalpoştongon bedök köykülüktör çuwady. 9-nçy bolup suluulugy kümbözge tartkan sürettöy janwar, sanalı janga karoolu, sandırgalı sarala tartıldı. Özünün atı tonu tügül ağa koşup sınakı buğdandardım barın berip saldı da dep kalın el Manastyn ay köldügüne taң. Andan soň burkanga sıyıngan, kakançıngdın teňirçil bolgon joluna dep sarulakty sadaga çaptırdı. 6 çelek may eritip, Almanbettin başынан aylantıp oğlak töktürdü, itterge jalatty. Mergenden düşkön oljo göp giyiktin etin talaga çaştırıp kanattuğa çokuttu. Ak kurjundardy açtırıp, zar dildenin bardığın Almanbettin başına çaştırdı, askerine talatty. Bukardan gelgen dürüýden giygizip, Almanbettin bir syra giyimin jaňyrtdy. Eskisin garıptarga berip, Almanbettin özünü Bejinge giýçü batırlyk tonun, uluktarga giýçü urmat tonun, başındağı köhar bastırgan jygasyn, butundağı takası garş nakerin alıp kaldı. Er Manastyn peyline Almanbettin göňüli jarkydy. İçdegi güýüti bir işgürü menen çygyp ketgendey jüregi balkydy. Manas dağı bir josundu unutkanın bilbedi. Barkıldaşıp bary gayra kımızga oturganda takalgan jerde gep tapkan enesi serek sözgö kыстırma surady.
Ezelten kırgız nark eken, mal tanılsa can tüşüş. Batır kanday bolot bizlerge darbağın kılbay kan tüşüş. Manas karsıldap gülüp sanın çaptı. Ras aytat seregim, at çabılbay, dağaza kılbay kan tüşüş nark buzganыбыз bolboyba. Askerler apır tapır dürbölöň tüştü. Kan joluna at jabışty gantip unutup kalam dep, Manas dagyle jüret katkırıp. Al ortada Almanbet mınday oy kıldı. Akkula Manastın janga ölçöp mingi sat eken, kas tulparın mingizgen aşkere ayköl mart eken. Ak kübö tonu eken, peylin açıp maga kılgan jolu velem, ak kelte gasiyetli kuralı tura. Aybalta menen kılıçı jan joldoş bolgon jaragı tura. At tonunan ayrıganım jönsüzlük bolor, barın kaytarayında sarala maga ılayık mal eken, oşonu gana kalayın. Angyça kan baygenin gülükleri çuvatuğa girdi. Gülüklerinin barının kökülün gökkö şüyüptür, kuyruktarın tüyüptür. Jelikken janawarlar eregişke öröpköp, gözlöründen şamjanat. At çabuçu baldarga maşatı gürmö giygizip, başlarına arçındap joluk baylaptır. Baygege 40 çorodan 40 gülük çıgıptır. Akkulaga bir bala minerde Almanbet jetip barıp, atты tizginden alıp bura tarttı. At meneke, çabılbayt, dedi. Akkulanın orduna saralanı saldı. Dep kujuldaşıp jatkança biri baygenin jönün surap kaldı. Mergende jürgen nemeler bayge belende jürüptürbe. Manas kabagın çıtıp Ajıbayga göz saldı. Ajыбay güýmölüp kalganda bayağı tapkıç serek işke jarady. 40 batırdan 40 gülük kuvanışka çabıldı. Akkulanı çapbay alıp kalgany demek öz atı sarala çıkıp gelmege. Kemen gereken alıke. Makul bolsa sözübüz adamdan bayge sayalı. Anda joruk menen Alamandın göңülün dağı bir götörüp alalı. Sayılgan baygeni böten biri oljolup ketip jatypby? Ar kimden öz atı geler özüne. Kılaya bagıp gülbegen, gülgöndün sırın bilbegen, daima güngürenip süylegen Manastın kalgaday kaşkatişi kaşkayıp, Serektin kıydı akılına katu güldü katkırıp. Serektin sözü makul söz, 17'ňer bayge bolo kalgıla dep barkıldadı. Bozul baş bolup 17 jigit çıktı baygege sayılıp. Başkı atka 7 ösü, ekinçige 3 ösü, üçüncüge 2 ösü, andan kiyinki atlarga birden sayılganda 9-nçy atka bayge jetpey kalıptır. Aga çapçaň majyk özü suranıp bayge boldu. Uşin etip birimdikten gülkü jaraldı, gülküden birimdik şaň aldı. Çabılgan atlar geler mal bolgonda el jardanıp jol garap turdu. Sapırılgan tozoňu jö tumanday жазылып, suuluğun kemirgen sarala çıkıp geldi. Kırgıl, bakay baş bolup 40 çoro Almanbet dep aygaydy biyik saldı. Almanbettin beşenesinden nur balkıdı. 2 bolup bakaydın salgızılı, 3 bolup kırgıldın şal torusu, 4-nçy Ajıbaydın aksuru, 5-nçy sırgaktın kök kazıgı, 6-nçy Kutunaydın arkar bozu, 7-nçy Çuvaktın köktekesi, 8-nçy Tokoydun torusu bolup, 9-nçy baygege sayılgan majiktin öz atı Tösür gelse bolobu. Atyňa tilmeç beleň dep çorolor kıran gatkı gülgüdöy bolsa katkırıktan baş jarılgıday. Kan gelmegi uşintip tamaşa sayran saltanat menen öttü. Almanbet dagyle gımpıyıp, ästi sır aýtbaýt, geter goýorun bildirbeyt. Boz uulu baş bolup saralanın baygesine tigen jetö sıpa böýpöňdeşip syy görsetip, ala kelep artынан galbay jüret. Baýybız siz jökörüňüz biz deşip otursa orun salışat, tursa etegin gagışat, uluktuğun urmattap baş götörüp tik garaşbaýt. Oşentip 2 gün ötken soň aksakaldar çogulup akıl çıgardı. Mergençilikde büttük, meymanыбызды güttük, emi kan meymanga baralı, jol suraýly, deşip Almanbettin özünü atayı tigilgen çatırga barıştı. Almanbet 7 jökörünün kızmatyn görüp, dali zımpıyıp oturgan, aksakaldar aligidey degende Almanbet aýtdy. Men bilen albaým Manas törösüz. Uşintdi da barın erçitip, Manastın gök çatırına geldi. Geňeş uşerde boldu. Manas aýtdy. Batır, en talada görüşüp peýlibizdi tüzdöştük. Kırgızda gel demek bar, get demek jok. Gün batış barsaň Arap bar, gün jürüş barsaň Hindistan, gün çygyş barsaň Bejin bar, küldü gyta eliň bar. Akkula aty minip ket, ak kelte mıltyk atyp ket. Nayzaga taktığım akçelek, görset algan syýybız bizge tiyip ötkönüňe kutman syy. Jok niýetiň tartyp kalasaň eýlik kılar jer mına, erkelep jürer el mına.
Кайгылды birge çalaly, kasty birge çabaly. Gütüp kaldy geň talas. Al jerde Bayjakып degen ataň bar, Çiğirdi degen eneň bar, atenege baraly. Geçseň geyip tüňülüp, tursaň turup süýneli. Almanbet aýtdy. Töre, aru peýlak niyet namyska bek kaska gök özüňde arstan er tapdym. Baýgege düşkön çorolardyň başy boş, argimiňer maga dos. Kataryňda jüreğim başka düşkön müşküldi teň bölüşüp göreýin. Uşuga jol bergile. He akylyňa bali dep Bakay ordan tura galganda bary turup teňirge alakan jaýışdy. Süýünçü ata, süýünçü ene, uuldu bolduňar. Almanbet gele jatyr. Manastyn uçarına ganaty, konoruna guyrugy, ukum tukum sanaty, gök teňirdiň buyrugy, erölge çyksa naýzasy, eregişde aýlasy, çabışarga kılıçı, jalpy kırgızırısı, jortulda talbas buğdanı, kayıp bergen tuğanı, görörünü gözü, kökürökte yesi Almanbet gele jatyr. Süýünçü ata, süýünçü ene. Jakyp Aýdyn ordosuna ırçuul baş bolgon 4 joro uşun etip süýünçü aýtyp gelgende ata eneniň gönü tolkudy. Tägir jalgasyn, jalgagany uşu uulumun joldoşu tuulmagy dep Jakyp Baý süýündü. Mından 15 ýyl ilgeri түш gördüm ele, anda manasym 15 ýaşda ele, kaşynda 13-degi joldoşu oýnap jürüpdir. Uşu turaýany dep ene süýündü. Baý Jakypdyň agordosu şanga toldu. Atbay Kırgızdan aksakaldardy jyynap, Baý Jakyp janyna 60 karıya aldı. Torkoton giyip jaýkaltyp, boz jorgo minip çaýpaltyp, Baýbiçe janyna 12 gempir aldı. Baldarynyň aldyny turlap, ata ene jolga çykdy. Bagdölet ugup buga bardy, jaý oturup galçy jan beken. Al öz betinçe süýündü. Jan jigitlerini erçitip kuş salıp ketken abyke menen göböş uuldaryna çabarban çaptyryp, al dagy jolga gamyndy. Akylga dykan abyke kuş kızygyn toktotup dagy bir agaly bolgan ekenbiz dep, göböştü şaştyryp, aýry örköşden tö başlatyp, ak sargyldan be başlatyp, ırımga 41 mal aýdap aldyna salyp, Bagdölet 12 gatyny erçitip, bularda Manas menen Almanbetdin aldyny turlap jolga çygyşdy. Almanbetdin gelmegi sagыныp gütken işele, kan gelip kanga dost boluş sabılıp görgön түш ele. Almanbetdin gabary jalpy Kırgız jurtuna daň boldu. Argim öz aldynca toygamyn görüp, jelöpkelerge şaň boldu. Koktu golat juukka tügül ak möngülü aşu artyndagylarga da kabar jetip, başka anda alap jürüp jaňy baş koşgan elge namys tutar zaň boldu. Batyrlar töň oýnoktaşyp, gök jaýlony basyp ötmöktün beline çykkanda Bakay adatynça kadimki kızıl taş üstünden talastın baş ayagyna göz jügürtdi. Bu kızıl taş demekçi, ata babadan kalgan merçemdi taş. Any eldin bary bilebermeyt. Tötön kas gözüne görsetmeýda, aýtmaýda jok. Bu sam beymeral tapda Bakaýdyn taşga çygyp, göz çaptyrşy dostlukka ötken Almanbetke ak beýlini açkany go. Kızıl taştan çalkıgan talastyň karakol 5 taş ortosundagy geň gökürегинен tartyp ary kümüştak menen eçkilinin ortosundagy kuşçat, andan ary kürkürö taraptyn jaýyk etegine çeýin alakandagıday görnöt. Geňirsigen örön içi beýkut. Taman astydan baştalgan darya gana öröndün etegine çeýin düpüýgen tokoy jakalanyp, iki tarapdagy alato ortosuna şaň salyp agyp jatyr. Abası Bakay sırrın aytıp turganın Almanbet aýttyrbaý aňdady. Batyrlar belden düşüp, gök başattın jakasına gelgende aldıdan ata menen ene başlagan aksakaldar menen eneler tobu tosup kalıptır. Ak Baýbiçe çiğirdi ene altın kırdu kesege ak koyup, eki goldop sunup turu. Eki jagynda ak elekçen 6dan 12 gempir birden arça butak tütötüp karmap turu. Baýbiçelerden oň nyptada ak kalpakçan 60 aksakal, başında Jakyp Baý ata, sol nyptada abyke menen göböş başlap, gök kemselçen 41 ulan Almanbetden sadagasyna degen 41 maldy birden noktalap turu. Artdan Bagdölet kümüş kesege gök başattın çordonundan su suzup gele jatyr. Ataň menen eneň dep Almanbetdi janday bastyryp aýtyp ötdi Ajubay. Almanbet 90 gadam jer galganda attan düşdü. Jygasyn başынан aldı, iki golun boruna basyp közü jaşyldanyp, Ak Baýbiçege öntölep jönöp berdi. Manas başlagan batyrlar tizgin tartyp toktop kaldı.
Almanbет kalıbын жазбастан келip эле алдына тизе бүктү. Ак байбиченин колундагы кесеге эрдин тийгизди. Андан тура калган чакты эне көз жаңсаган багыт менен Жакып бай атага бет алды. Жакып бай эриндери бүлкүлдөп, көзүнөн жашы мөлтүлдөп, кучагын кенен жайып турган. Алманбет жетип барып кучагына боюрду. Ата бала экөө кучакташып жакшылашты, чытташты. 60 аксакал көк теңирге алакан жайды. Гериде Манас баштаган баатырлар аттан түштү. Теңирге алакан жайды. Алманбет бай атанын кучагынан бошонуп, теңирге алакан жайды. Жакып бай ата тоо жаңырта заң этти. Уулду болдум, теңир жалга. Ак байбиче тоо жаңырта шаңк этти. Уулду болдум, теңир жалга. Арыдан Манас аска жаңырта барк этти. Бир атадан 4 болдум, теңир жалга. Көк башаттын көк майсаңына толгон, каада күтүп азем туткан эл алакандарын теңирге көтөрө жайып бата кылды. Баг дөөлөт башатынан толтура сузган суусу бар күмүш кесени ак билек оң колуна кармай жетип келди. Тиделей калган Алманбеттин башынан 9 тегеретип ырымга суу үстүн 7 үйлөтүп, кара корумдун түбүнө көмкөрө салды. Ак элешек 12 кемпир аласка кармаган түтөлү 12 арча бутагы менен Алманбетти аластап, ага кошо мене келген кыл жеренди ысырыктап чыгышты. Абыке менен көбөштүн көк кемсел 41 уланы 41 малын жетелей келип, Алманбетке 41 мал садака чабылды. Чабылган мал карып менен мискинге тарады. Башаттын башына улуу от жагылган. Алманбетти эми айсаралага мингизишип, от үстүнөн 9 секиртишти. Ушуну менен ырым жосун аяктады. Ак байбиче көк башаттын башында 60 тамыр зыркырап, ак мамагы ийип турду. Шаң кетүүн салды. Балдарым, ак сүтүмдү эмгиле. Алманбет оболу Обдула барып токтой калды. Манас улууга жол берди. Дардайган Манас кашкая күлүп келип, эненин алдына тизе бүктү. Жанына келип Алманбет чөгөлөдү. Экөө ак байбиче эненин ак мамагын оозга алды. Ниет тутту, ак сүтүн эмди. Ак байбиче эки уулун маңдайынан сылап сүйдү. Ушу тапта Манас 30 жашта, Алманбет 27-де. Береге аркайган аксакалдары баштап турган Жакып бай ата баркылдай күлдү. Элүүдөгү эненин 30дагы уулуна ак мамагы иймек ааламда болбогон ыйык жорук белем. Талас дайра чордону көк башаттын көзүндө эки баатырга энеси ушунетип, ак мамагы ийип, ак сүтүн эмизген экен. Алманбетти ийнүлүү болгонунан Манастын жылдызы дагы бийик көтөрүлдү. Дагы жаркып балбылдады. Инимин башын куттуктаганым деп кыргыздын кыйрынан конок чакыртып чоң той берди. Алманбеттин өзүнө арнап ордо өргө көтөрүп, карамагына 9 урук эл берди. Карамал, жандык малдан 90 000 берди. Кызматына 9 000 жасак берди. Өргөөсүнүн алдына орнотулган мамыга сараланы байлап, Манастын алдына ак куланы жетелеп келип чылбырын карматты да Алманбет мун айтты. Бактыңа теңир берген, ырыскыңа кайыптан келген ак кула. Марттык кылып мага бергенсиң, кандай тулпар минсең дагы ак куласыз арманың күч болор баатыр. Асырап алган журтумдун башы бүтүн, боору эсен болсун. Сарала мага кут болсун. Ак кула өзүңө кут болсун. Энемдин ак сүтү үчүн ак куланы кайра өзүңө тартуулайм баатыр. Манас Алманбеттин акылына ыраазы. Алманбет Манастын айкөлдүгүнө ыраазы. 40 чорону баш кылып, атуулдан калтырбай күлүктөрүңөрдү чубатууга салгыла деп жарлык кылды эр Манас. Байгесине 500 жылкы, 1000 кой сайылды. 15 атка байге коюлду. Баш байгеси 200 жылкы, 300 кой, аягы 9 жылкы, 30 кой болуп бөлүндү. 480 күлүк чубатуудан өттү. Талас дарыянын бою токой аралата 40 тигилген 500 боз үй, 5 таштан этекки жайыкта күлүктөр келгиче деп, жер жайнаган калың эл ар түркүн тамашасын курду. Күн батарына 2 таш аралык калганда, күркүрөөдөн бери чабылган күлүктөрдүн алды келди. Канаттуу жаныбар көкөтөйдүн мааникер чаап келбей качып келди. Чуркап келбей учуп келди.
Andan çay qaynam uwaktan keyin Akkula geldi teri çıkpay alkınıp. Üçüncü olup Sarala geldi. Törtünçüsü Bayjigittin Malgara. Beşinci olup Kanbakaydın Kök Tulpar. Bu janybar çappay geldi. Atkan oktoy jorgosundan jazbay geldi. Altınçı olup Ajıbaydın Kartgüröň. Jetinci Keykubattın Toburçak. Segizinci Kırgılçaldın Akborçuk. Toguzunçusu Tokotoydun Toratı. 10-nçusu Oşburbaydın Karasur. 11-incisi Kalkamandın Karatı. Janybar 100 çakırım jer jakyndyk kılıp jazılbay geldi kanatı. Janaydın Jargızyly 12 geylindi. Torumgyzdyn Nargızyly 13 geylindi. 16-dagy abike özü mingen jaňy bışty kak keltesin ol buy sol boy teminip 14-ge jetkirdi. 15-nji bolup Kutubiydin Kulasy geldi çuratyp. Şan şöküt menen toy tarkady. Almanbet orun alıp jaylanyşdy. Orundu aldı emi oçoğu jansın dep Manas elinden suramjylap, atakty gyz izdep Kırgızdyň kıyırın kıdırıp getdi. Any bilbey kalgan Almanbet Manasty izdep Jakyp ataga 2 jolu barıp tappady. Anan ordogo burdu attım başyn. Bolsa bolbosa da Kanyşanyň üýünde dep ordodogy Kara Börktün örgösüne geldi. Kara Börkke jolugup "Kan Manas gaýda?" dep surasa, al erdin çürüp kel bersi çoýulyp "Körör gözünün üýünde jatkandyr da" dedi ters tolgonyp. "Görör gözü degen kim?" dep Almanbet "Ali bilelek." "Erke tokolu" dep Kara Börk örgösüne girip baratyp gaýra gaýryldy. "Göreleksinmi jeňeňdi? Al janagy kakçaňdagan Karabet şorukdyň gyzy Akylay, şodur sulu Akylay diýdi ana." Almanbet Akylaýdyn örgösünün aldyna bardy. "Üýde kişi barby?" dep zank etdi. Azdan soň uykulu gözüni ukalap, kulaçın gere çirenip Akylay çykdy. "Şodur sulu degen dele bar eken. Atjan turup kişi çakırgan bu kim? Üýde kişi jok." "Arba jeňe, sen özüň kişi emessiňbi?" dep güldü Almanbet. "Ali bizden saltdy bilelek turbaýsyňby? Bizdi gatyn deyt." "Ha, men Batyrdy izdep jürdüm ele." "Batyryň baýbiçesinden çygalbay jatkandyr da. Başdagada emes, bıýıl maga jola boýt. Baýbiçesi başyny aýlantyp goýganby?" Almanbet Saralanyň boýunga çap burulup getdi. Kapadar getdi. "Atany gokuy, katynym bar degeni menen Batyr boýdok ele jürgen turbaýby?" dep oýlanyp getdi. Almanbetke arzyrlyk kız tabam dep Manas Kazak Kıpçakdan beri gydyryp, göňülüne tolar kız tappaý gaýtdy. Manas Bakay Almanbet bolup, Jakyp baýdyn üýünde oturganda dagy söz boldu. "Alma kemi oçor başarly kılıp koymayınça gantyp tınçalam" dedi Manas söz içinde. "Batyr, sen özüň boýdok jürgende maga jol jok" dedi Almanbet. Bakay söz gıyabyn bile goýup katkyryp jiberdi. Kabagyn üýre kalgan Manas dagy geçirek düşünüp koşa güldü karşıldap.